Kubraya pi baro syaki tup Khubor ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong, syong kun ke Precision Maria Hamau Yong Parish. Rai ke MSSA ban file dek review petition halor ke rai ban pas ya ke TET. Yat Pilgrim Jingkremen kipat Catholic CMC Block D nalum umpi syakir dem kulai. Bad ujor ke KSU ya ke jingyo puli MBBS ki Samla bamde riulum na ke bahak Meghalaya. Batu menta ngine paish ki Khubor ki babenya. Kamau Yong Parish ke bala peli dang haus nem belala kala penlong ya ke Precision Maria Beningkong ha ke santerik Risaw ajar apusan ha ke baki pat riungit na ki hin riuteli ki Catholic Managing Committee CMC ki la shimbenta da ke jing shongshit. Lapin rehem ya kani ke Precision da laingut ki soblay ki bekentup yu Reverend Father Alfred Lingdo Nongbri Parish Priest, Reverend Father Sirius Imli Assistant Parish Priest, but Reverend Father Jylla. Wat lada ka sun bening kalapin i ki dak kishin ban hap slap Henry ki pai riungit kilai mi pai ba ban ra ya ka durmat jong kamaria theisati na do yeng mani ter shadu surak ba hame ka fet ban but one pai shi mani ringkat ki jingwai ro e ka kemi bening but ki jingwai liu blai ya uro seri bakhui andala poi ha yeng mani lapin but da ka jing mani ya ka sakramen bakhui tam ka duan but da ka jingkir khu ya ki pai riunget jong ka parish barok koi haba pharia ya kaktin jong ublei halor ka phang ka baidei bat ka jingpen banau Angel Gabriel ya ka Maria Theisati ba ublei ula jiet ya ka banlong ka kemi jong Jesus Christ nong panem u Reverend Father Jemeris ula banjur ya ka jingko ngu jong ka Maria hakamon jong blei
Kinong hikai SSE hapo kajingilam uba Aristotle Rimbai Presiden lambat kiwe kinong ilam hakahan Rio Terik Risaw kila lumlang ya baro kinong hikai SSE haka Jylla hamadan malki Shillong banyakren halor karai jong ka yeng bishar bahakli edu kari India ke Supreme Court kabala penmi ya ka hukum order bethamai haka shitarik unai lor arhajar arpusan kabala betha ba baro kinong hikai kibala don haka kam hikai school claim da ken ya kasnam lakat nus nem kila hikai kidiban pas ya ke teachers eligibility test TET habakren hakani ke jingalang uba Aristotle Rimbai uloong ba ke jing penmi ke Supreme Court ya kani ke hukum bethamai kelawan ra ke jing om tang ye kinong hikai SSE henre ya baro kinong hikai school halor kani ke hukum jong kani ke yeng kashari bah khali tam na kalyang ka kenuhun kinong hikai da kowe ke jingmut kila shim ya ka rai hakani ke jingalang ban file da ke review petition ha Supreme Hoy laban prateli review petition ki balade file po Supreme Court. Kumba kalong menta. Ki file la kachong kachinge kachong ki. Mano bantim ya kachinge tungi ki Meghalaya nang isnap ja. Ano mo bi? Don batip. Kat ka India bimut don batip ya kachinge. Jong ta kino hikaya SSA yang Meghalaya. Ngam thara hai. Bak Supreme Court kan tip lelangi ngisnap ja. Takadaw iong ba banyak ka syong kriti mengin file ya ka review petition kata ka job ka rem yang sampai hadin at least we have fight for our right pi ka ba susu pila barong ba ani kino ilam jumi kishim ya ka ban file review petition ka ba mahang ni Pangiria tiri tay ba di Honorable Education Minister kalong ba hoy ka government kan perkret na dong siya dong kata katet mo ba pinili hapo arsnem ka ba kalong laki nung hikay kalong eligible ni em banapia kilong eligible ni em banapia ya kata katet kata ka state government kan sa pandak kan sa pinili Mangi hapan sulto ubah hikay kalong primary uhapan pa si ka paper 1 Bangka eligibility criteria banyo banyale yang MTET paper 1 minimum qualification ngidai bandon class 12 but 45% haka class 12 but ka DNF kata kadai minimum but haka UP upper primary kino hikai kibahikai haka upper primary bakin yo banyale ya ka paper 2 ki have bandon ka minimum qualification graduation Lapan day BA, BSc, BCom, and so on and so forth. But ka DNF ka ba arsnem. Ka chikali ka ba mi menta. Ka nungut ki ba hikay haka LP ki ba lapas ka paper 1, but ka nungut ki ba hikay haka UP ki ba pas ka paper 2. Kumang ay ping la sauday man ay kachiro yung education minister Samla men rabui mane shinti hakatuy ka jo kasni ila direct ya ka DRT bat ya ka diesel bakan ay ya ka list hay kanungo kita kinuhikay balong qualified balade ya ka MTET bat na kini ki artli ki directorate jo ka government wood kila pa siya ki district bat ki block ban yo ban ya ka record ka balong updated Banyo ay ka-record, kabalong updated kanunod kita ki-in service ki malapas kani ka MTET na kanay haka paper 1 but haka paper 2. Baka jingay ka ba mi kumang mene kalong ba? Kumang iyo adjective ba kibabun kinong hikay kibahikay haka opo primary kidang pas tang ya ka class 12. Hakasan Terik Risaw Arhajar Arpusan ke Catholic Managing Committee jong ke CMC Block D Umsning Parish kala penlong ya ke jingyat pilgrim na do kapor kendai beje minstep na konven ki Sister Bethany Institute of Rural Development Luom Umpi hadu yang meniba bala ainam ya ke kemi ke jing ai ublay habalang shnong kedem kulai hakani ke sengi syaban yat pilgrim las dang da ke jingdwai belayalam da orang ba balang uba apius lingshing Labatai ru ya kejing temu jong kani kejing yat pilgrim kejing kermen nda urang ba balang kadong sin Alfonsa uba warjeris ling do kelang. Dekis pa angut ki pa idewet Catholic ki bakin top ye kilong keme long kapa ki khon samla bat ki hebarit kilai shim benta da kejing reoblay bat jing shit rehem mensim.
Haka jingyat pilgrim layalam nakamat daki kena asen randuan kibla ra ya kedeng pena Jubilee bud sa ki kena rit kiseng rangba kiseng longkeme bat kiseng samla jongkani ke CMC. Anda lapoi hayang mani kakami ke jing ai ublay haka dem kulai la penlong ya ke jing doya sai bat jing ro yau blay belayalam da keseng longkeme bat udikon likot sing karma pulang ulakren halor ke jing rakie ya usnam Jubilee usnam jong ke jing kermen. Lapen kut ya kini ke jingyat pilgrim da kemas bekut balapen benta da uso oblay Reverend Padar Bahaku Par Shadap CMF Dean of Studies ke Saint Claret Seminary Umsning. Kinong kitkam jong kiseng puli khasi Students Union KSU haka jingalam Samla lambok starwell marngar Presiden kilaya kendo ya umentri kakot kakia uba awailat Khuborjylla haka hendrotrik Risaw bat bo ya ka memorandum ujor halor ka jingyo rung ki Samla puli MBBS bamde riulum ki bayo dona hakimax haka nit nakabha jong ka sarkar Meghalaya. Kat baki Samla riulum ki balayo e ki max bakam he haka nit kila sha abu haka thup dang ap jaka ban la ni waiting list. Haka ni ka jinga kendo ya uba awailat Khuborjylla kinong yalam ka KSU sengkemi kila kren bat yatai sani halor kani ka phang. Hadin ka jinga kendo ya uba awailat Khuborjylla uba lambok sarwel marngar ulaya thu hakinong tho Khubor ba ka KSU kala dawa na ka sarkar Jylla ban penlang bat pen I daka kam ka basai kidar yaki
ya ka jing ai bha ban puli MBBS hakarukam ka babet barenti bar ka bakhuat basuba ula ut ru da ka baong man la usnem ka jing penmi jong ka sarkar ya ka thop ki samla puli MBBS ka long ka bombet bat ki dan buon ki kenrom kenram bat ki jing artatiet minta usnem ru ngila shem ki dan ki samla bom de riulum ki bayo ya ki marks ki bakhamret la thep ya ki ha ka thop open category kat ba ya ki riulum ki blayo kham he ki marks la ken tat mardor ula ong Uniu nong yalam jongka KSU ulo angru ngimper sha ya kanu ka kenhun Henry ngidawa ya ka rukom penyat ka bahok kat kum ka jing tibet bat jingla jong ki samla ngin om pedang ban aila ya ki samla ki blayo e ki mak si barit hakanit bakin yo ka bu halor ki samla ki bayo e ki mak si bakham he ulo ulaya thu baka KSU kala menjur ya ka jubab jong uba wailat miki Shilla ubala kular ban pet binya abyang ya ka thop jong ki samla ki bala pen bana ban pule MBBS lada dan kamban penbej uba wailat miki ulong ban le yakata kinong yalam joga KSU kila kerpat gru ya uba wailat miki ban pej bha ya ke jinglong jingman hani grims umentri ka koi ka kia ula kular ban le yakabadan kam di ha kejeng ya ther jeng ya ta kila pen iba kamata sunem la don kata SOP berteman ngong ba adu ba kawan pangklam kami sebagai SOP semua Kedon ka kendon hanta ka kendon ba 9.6 ka ba ngi la ka sing ngihap ng rengno bat rajit ikenulu ke stop menyuruh ta ka ba bandit di to penjat kamera di sultanat banong ba na kaliang menteri berikut ya yang bonjol sidor lang di doktor besar berikut kaliang itu bagi kerau Pak Itmi dan Tiba Khuborkhasi sebagai kelas Pak Nani semua timah kalau pun ni kamdon kami pikiran semangat terjilong transparan ini kamdon transparan kumno barat orang tak berbahaya kadang hemat kasih badan dapat jelas ban itu besar badan kopan kata kamdon transparan ini dia nong pikiran kamdon anti dulu hendai ya seperti itu kalau dia mak tadi bukan apa dia tu pi kejuang ki benikan tak berserang yang kata kayak shopping Kata gue terus kemudian bagaimana hab hiru nama arba hampir kalau jemut di Shillong batu kemudian di Shillong hab hiru mengkalikan ba pikiran sepanjang transparan apa untuk kami nak kendan belum kawan tu ini bentuk kasih SC keba kumu mi di maki itu yang kadang buat dia buat penkesan ongkol adon dan kita ke penta juga api dan rai ingam puru fungi jadi kan rai tak komcik fungi dengan buat usaha menunggu dengan sampai gila pensisa dengan saya tak dapat itu semua jiwara untuk tolong ba pentelon berpenlut kita isi kumno penyak nak aja saya pernah kita orang segar takendon semua tentang buat ba ala di kemon di kena nanti tan kadau chung ngada we chung ngada tan kadau chung amaroi blok nam ni giwe kumata kam dei dia blok transparan blok kod ba kiba he orang ibarat pun dei orang tu pi ini bukan di jorwa kumta kadau bi ong ti khas ti samla pun kasi la he 4% automatically khabur kopan dei to pi ong pi jit dalam tentang pi dalam keadaan ke sebentar tentang kalau di blok tu, bagi dah sama polis juga Khubor betul mesti ketuk, kemudian blok. Mereka kita tantangan ni ketuk coba ST, umur lomba kalau mau blok lo iki sama kasih giveaway di betul ketuk ST. atau pi pedang Yang bangin mihap, ada bukti pesan yang don kata ke, ada apa kata ke kendon, tapi dia ini orang penisah yang ini orang sepak, tapi tak alasan masih bisa semua bisa. Fikir kimlah anggota ini si Om Don yang penai ini si Om tidak hak itu yang ini seperti itu. Tolong tindak identify ya kan, buat kantor Meghalaya tu kemudian bila periang kayak ini ajemut mengi, buat kita penturu, buat sudah membantu, berlesu kanang iwannya kan rukan rampung ini menjadi baik nanti. Menteri Barim Katanat Revenue and Disaster Management uba akirmen Shilla UMLA nakaseng UDP na kliriat ula ong ba uhon ya ke ka baka party kala rai halor ka jingkel yang syuki menteri hapadeng ki MLA jong ka party
La ban pen ken mau ba ka UDP kala sei bujlino da uba la kemen rimbui bat uba met ba lingdo haka jaka jong uba pol lingdo bat ba kermen Shilla kum ki mentri batmai na ka bha jong ka seng UDP haka sarkar Jylla balalam khama da mentri rangba ukan rat ke sangma na ka seng National People's Party. It's the same. Nothing has changed. It's just that I got more time for my people in my constituency, and yeah, that is how I feel. This is a party matter because we were allotted with 2 ministers in this NEHU. So the UDP has the right to choose whoever among the 12 to go and attend as the minister for the NEHU. So we have been given the opportunity to serve for 2.5 years. So in this reshuffle, so the UDP collectively will take a decision, especially the elected members, and then uh, V2 has been changed, and then 2 has been allotted this minister post to attend in this NDE2. So that is a party matters has been collectively taken decision. I don't feel that way, as I've mentioned. So I feel it's a blessing. Yes, no doubt, being a minister, I feel it's a blessing that I got a chance to serve the people of the state at my capacity. I might not be able to do everything or maybe more than the others, but whatever possible from my side, I have tried it in these 7.5 years. So I feel it's a blessing, and I would like to thank the people of the state for entrusting me to be the minister and then continue my journey for 7.5 years as a minister. But no doubt, though I'm no more a minister now, but our journey, our service still continue. But it's just that by not becoming minister anymore, we have more time for our people in the constituency. So I believe my people in the constituency, those who have many things against me, there are times that I couldn't attend their program, I couldn't be there in the funeral, so I couldn't be with them when they are in need of me. So I will try myself to be a part of their celebration or whatever ceremony they have, especially in the constituency. So I will try to be a part of it, since now I will be having more time for my people at my constituency. So this might be a blessing in the other way, where God has already planned in this way for us. So we have to accept it, and I really mean it, I accept it this way. Kitu mentan kilalong ki Khubor ki Bawan Shapi na ka Don Bosco Media Network.